እዩ ምትሰሪልሽ አንጀራሽ ምትሰሪልሽ ምን እንደምታስበው ላስረዳሽ ልንገርሽ። ድንገት ስለመጣሽ ደንግጬ ለዚህ ነው በር ላይ ያስቆምከኝ እኮ። ድንገት ስለመጣሽ ደንግጬ ነው። ምን ያስደነግጣል? ጥሩ ነገር ላይፈጠር ይችላል ብዬ ነው። ጥሩ ነገር ላይፈጠር ይችላል? እና ታዲያ ስልኬን አታነሳም ነበር? ሀይሚኔ እንትን ውስጥ መግባት አልፈለኩም። በቃ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው። ምን እያደረግሽ ነው አንቺ? እዚህ አንቺ ራስሽ አይደለም ሀይሚ፣ ለምትገናኙ ከሆነ ይሄን ለኔ መስጠት ለምን አስፈለገ ታዲያ? ሀይሚኔ ቪዲዮን ካየሁ በኋላ ነው የጠራሁት። የራሴ ምክንያት አለኝ። በቃ ላወራት ፈልጌ እኮ። ለምን? ለሌላ ነገር አይደለም። ለምን ጠራሁት ታዲያ? ፈልጌ ነው እሷን ማውራት። እንዴ ምንድን ነው የምታወራት? ማውራት አልችልም እንዴ? የኔን ስልክ አላነሳ ብለህ እንዴት ነው እሷን የምታወራት? ሀይሚኔ በቃ ማንንም ማውራት አልፈልግም። እኔ እሷን ምክንያት አለኝ። ገብቶሻል አይደል? ይሄ የተሰጠበት ምክንያት አለ አይደል? በሌላ ነገር አትሰጁ ሁሉንም እና ታዲያ ለኔ እኮ እንዲሰጠኝ አይደል እንዴ? በሌላ ነገር አትሰጁ። ምን ላስብ? ሩም ውስጥ ነው ያገኘኋቸው እኮ። ንገሪያት አንቺ። ምን ነግራት? ማብራራት ከጠበቅብህም ለሷ ምን ሀይሚ፣ አንቺ ስነ ስርዓት ያዥ። አፍሽን አትክፈቺ። ስነ ስርዓት ይኑርሽ። ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ፣ እንዳትነካኝ። ቆሻሾች። ጉድ 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 ጉድ። ቤተሰቦች ጉድ በሉ፣ ጉድ በሉ፣ ጉድ በሉ። እንግዲህ አሳፋሪ አሳፋሪ ናቸው። እውነቴ ነው የሚላቸው፣ አሳፋሪ። ታዲያ ማጸራ ለምንድን ነው ታዲያ ከሀይሜ ስጪ ለብሩኬ ብላ ለምንድን ነው ሰጣች? እናንተ ሁለታችሁ አልጋ ቤት ተቀጠራችሁ ነው አላችሁ ሁለታችሁም። ለምንድን ነው ታዲያ ሀይሜ ማጠራ ለሀይሜ የሰጠችው? ብሩኬ ሀይሜ እንጃ ወላሂ በጣም በጣም እውነት ዛሬ ልቤ ነው የሰበረ ወላሂ ምላችሁ። በቃ ደነገጥኩኝ ዛሬ። ወይ እውነት ነው ወይስ ውሸት ብዬ ወላሂ ደግሜ አየሁኝ። እንዴት ደነገጥኩኝ። ብሩኬ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ሀይሜ ምስኪን፣ ሀይሜ ውሃ ነች እኮ። ሀይሜ ምስኪን ልጅ የሀይሜ ይሄ አልገባም። ብሩኬ ሀይሜ እንደዚህ ለሀይሜ ውለታ እንደዚህ አይደለም ብሩኬ። እውነቴ ነው ምልክ ብሩኬ። የሀይሜ ውለታ እንደዚህ አይደለም ምላሽ ብሩኬ። እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ? እንዴት ወላሂ በጣም ይደብራል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማር ከፉኔ ጅርተኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ደንግጬ ነው ይቅርታ አድርጉኝ። በጣም ይደብራል ወላሂ የምላችሁ። እነሱ አሁን ቤርጎ ላይ ነው ያሉት። ሀይሜ ደግሞ ትናንትና ማጠራ ብሩኬ ስልክ አላነሳም ማጠራ ለብሩኬ ስጪ ብላ ነው የሰጣችሁ። ሀይሜ ደግሞ ስልክ ስትዳወል ብሩኬ ስልኩን አላነሳም። ቤኪ ደግሞ የት እንዳለ ያውቃል እሱ የት እንዳለ ብሩኬ ደግሞ አልጋ ያዟል ማለት ነው። እዛ ጋ ቤኪ ይዞ ሄዳል። ቤኪ ይዞ ሲሄድ እዛ ጋ በር ስትንኳካ በሩ ከፍቶ ደነገጠ። ድንጋጤ ራሱ እናንላ ብሩኬ። እውነት ብሩኬ ዋጋ ትከፈላለህ። እውነቴ ነው ምልክ ዋጋ ትከፈላለህ። እንደዚህ አይደለም የኛ አንተን የምንጠብቅ እንደዚህ አይደለም እኮ እንደዚህ ወርደካ አይደለም ብሩኬ። እውነት የሀይሜ ይሄ አይገባም። የሀይሜ ውለታ እንደዚህ አይደለም ምላሹ። እውነት በጣም ከባድ ነው ብሩኬ። እንደዚህ ወርደካ እኔ እንጃ። እኔ ለአንተ እንደዚህ አልጠብቅም መቼም። እኔ እንጃ ይከብዳል። እውነቴ ነው የምላችሁ ይከብዳል። ሀይሜ ስንት ጊዜ ነው ልቡ ተሰበረ? ስንት ጊዜ አንዱ ተደብቃ ካፌ ውስጥ አገኘች። አንዱ ደግሞ ዛሬ በእንትኑ አልጋ ይዞ አልጋ ላይ ነው። ሁለቱም አልጋ ይዟል። ምንድነው ሆቴል ነው ምን ይባላል? እዛ ጋ ነው አገኘችም ዛሬ። እንዴት እንደዚህ ሰው የሚወዳችሁ ሰው እኮ ሞችሻለሁ ሲል ሰው እንደዚህ ቢያደርገት ምን ይሰማታል? በጣም ይከብዳል። ወንድማማን ብሩኬ እውነት ሰዎች ወንድ በጭራሽ አታመኑ። ወንድና ውሻ አንድ ናቸው። እውነት ነው ብላችሁ አታስቡ መቼም። ምስኪን ሀይሜ ወላሂ ስንት ጊዜ ነው በቃ
በጣም ይከብዳል። akkuma argitan egaa haimeen kaleessa maaxaraan itti kenname maaxaraa kaleessa itti kenname burukeen bilbilarraa kaasaan jiru maaxaraa sana fuutee bilbilarraa kaasuu didee beekiin immoo bakka inni jiru beeka beekiin bakka jiru wageessu axxee barrii rageessee barrii qisee qosoqqostu jarra lamaan eddee tokkotti argattee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. maaxaraa hani jarri lamaa wal arganii maaxaraa maaliif haimeetti kenname? Jarri lamaa wal argu taanaani maaxaraan maaliif haimeetti kenname? Yoo ani dhugaa burukee kanarraa inni dhugaa rabbi burukeerraa takka kana beekanii akka kanaatti gadi bu'ee argama jedhee burukeen hasaamne millaashiin haimee immoo kanaan deema miti burukee dhugaa rabbi siif jettee waan baay'ee dhabdeetti siif jettee bakka bu'aa baay'ee dabarsitee yoo akkas goote gizee meeqa laphee ishee cabsitu kun haimeef hin malu burukee dhugaa dubbachuuf haimeen kana miti. Gaafa duraa kaafee keessatti argamte wajjini har'ammoo bakkatti jirtu algaarratti argamtanii jechuudha lamaan keessan nama gaddisiisa dhugaa rabbi akka kana miti dhugaa rabbi ani iddee burkeetii dhiiran amaniina dhugaa rabbi wallaahi iddee burkeetii dhiiran amaniina burkeen kanaan hojjetu jedhee nama meeqanni dhaabatee karaa fi jiru burkeen nama akkasii miti jedhee nama meeqanni har'a dhaabatee wal fixaa jiru. Sababa isaaniitti namni meeqa har'a wal mata meeqa wal gochaa jiru dhugaa rabbi sababa isaatti namni meeqa har'a waltu dhugaa rabbi nama gaddisiisa akkaniin kanaaf haimeetti aadatti yeroo hunda haimee irratti akka isheen aadattu eenyumtu hin faqqaduu fi haimeen immoo isheef kabbaadidha dhugaa takka nama irraan eenye takka nama ishee malee hin argin takka nama fireendii qaba jechuun dhageenye har'a wanni ulfeessee jechuu ageesse deebitee immoo takka kaafee keessatti wajjiniin argame takka har'a immoo wajjiniin mana tokko keessatti nama gaddisiisa dhiiran amaniina yooma dhugaa rabbi yoo akkam siidu asiin jette yoo akkam kakatte yoo akkam tete kolfii malee hin amanii dhugaa rabbi hin amanii baay'ee tokko hin gadde dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf haimeetti aadatti yeroo hunda bara. Kanaaf haimeen isheen haimee xiqqeessuu barbaaddu isheen haimeetiin as faraarratu kanaaf baay'ee tokko na gaddisiise dhugaa rabbi isaa gizeen harki viidiyoo kana gizeen argi amanuun dadhabe dhugaa rabbi baay'ee tokkotti hin gadde nama gaddisiisa. Maaliif bilbilarraan kaastu? Ishee argiteet bilbilarraan kaastu? Nama gaddisiisa. Haimeen baay'ee tokko laphee ishee cabe meeqa laphee cabsite haimeetiin burukeeti meeqa? Tokkoffaa gaafa duraa fiqireenyaa duriitii jette kan ammaa mitii jette lammaffaa asii gizee finfinneerraa dhuftu buttaa jira wajjiniin mana kaafee keessatti argamte har'ammoo wajjiniin manuma iddee ciisa kee sireerratti achi mana tokko keessatti argamtan meeqa cabsitee dhugaa rabbii akka kanatti innati haimeen narraa layya'amiini na gargaara akka haimeen narraa addaan baanee innati jettu akka kana. Kanatti millaasheen haimee kana kanaafiyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Eddee mucaanaan keetee eddee barbaaddee tataanaan eddee argetti waammatta taanaani maaltu isheen jireenya ishee jiraattu maaltu nama rakkisee maaliif rakkatattis jireenya kee maraxadhuuti ishuma akka ulfeessitu hojjumaan jiraadhu. Iminatii nama baay'ee sirraa qaba burukee iminatii nama baay'ee sirraa qaba dhugaa rabbii tokkos hojjechuu dhiiste bareedaadha nama gaddisiisa. Akka jedhutti gaa sin kasasa jettennaan ittiin haasa'uuf anatu waamee jechaa jira. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan hin eegamne, kan hin yaadamne, kan hin sababne jechuudha. Haimeen booyin haimeen booyin kana boosseetta isa dhabuu jettee waan baay'ee taateetti dhugaa rabbi. Isa dhabuufis boossee isa dhabuufis dhukkubsattee guyyaa meeqa mana kiimii galtee isa dhabuun barbaanneef bu'aa baay'ee wajjiniin baastee aarsaa guddaa kaffaltee as geesse akka qalbiitti miti isheen as geessettu yoo kanatti immoo iminatii isa irraa gizee meeqa dhabdu maaltu isheettaa dhagahamu dhugaa rabbii iminatii meeqa irraa dhabdee mamma isheen iminatii meeqa irraa dhabdee burukee iminatii meeqa sirraa dhabdee dhugaa ifaaf bilisaan faana irra hin deemneeti burukee dhugaa maalumaafiyyuu
isheen darbitee kan caalutti darbitee baati. Maaliif nama of kabajee jiraatu nama eenyummaa isaa kabajee maatii isaa kabaju isheen nama beeku isheen mismaara beetti waan hundaayyuu isheen boru zanaa jettee jiraatti darbitee kabajaa isheetiin jirti wanta ta'eef garuu nama gaddisiistu gisee akka kana dhugaa rabbi namni meeqatu akka ati haymeen amneef bo'aa jira. Meeqatu akka ati haymee jine addaan baanetu rakkataa jira jidduu keessanitti namni meeqatu wal fixaa jira namni meeqatu wal xiqqeessaa jira. Akkamiin kun ta'a? Maa bilbila ismaayyuu bilbila maa irratti cufte? Maali bilbila irratti hin kaaste? Maa bilookii goote bilbila irra? Nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Akka kanatti miti sila. Akka kanatti miti waan hundaayyuu. Kun waan namarraan barreenne dhugaa rabbi. Akkam namatti dhagahama wallaahi. Baay'ee tokko natti dhagahame miila aarii keessa galee akka hanumaan dubbadhu iyyuu wallaahi. Nannee dhugaa rabbi nannee wallaahi nannee. Namarraan eegamne takka nama akkasin godhu jettanii namoonni baay'een lakkinni akkasin godhu jedhu namoonni baay'een diraamaa jedhu. Diraamaa hojjetaa jiru jedhu namoonni baay'een ammallee jechuudha. Yoo akka kana yoo argitan immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbi. Haymee baga kakkabalte hin xinnaate dhugaa rabbi hin xinnaatee fi amma kanarraa haymeetiin gara finfinneetti fageessaa. Haymeetiin buttaa jiraarraa gara finfinneetti fageessaa dhugaa rabbi. Maftaa amma maftaa barbaachisa haymeetiin. Haymeetiin maftaa barbaachisa. Maaliif akka sobrii godhachuu maftaa ፍጹሜን haymeetiin gara finfinneetti ol baasu. እንግዲህ አሁን መፍታና ፍጹሜ ሃይሜ ወደ ፍንፍኔ እውነቴ ነው የምላችሁ። አንድ ደቂቃ አትቆይ እዚህ ምን ይጠቀማል? ምንድነው እንደዚህ በቃ እሱ የፈለገ ቦታ ጠርቶ እሷ ጋር ነው ምን ትሰራለች እሷ እዚህ? አሁን እሷ ወደ ፍንፍኔ እውነቴ ነው የምላችሁ። አሁን አያስፈልግም በቃ ራሱን ተረጋግታ እዛ ጋር ይሻላል። እዚህ ሆነ የምትጸነቅ እዛ ይሻላል። እውነቴ ነው የምላችሁ። አሁን እና ፍጹሜ እና እና መፍታ ሃይሜ አስፈላጊ ነው። ሃይሜ ጎን ቁሙ። አሁን ሃይሜ እንዳትከፋ ሃይሜ ጎን ቁሙ። ሃይሜ አሁን እንጃ ዛሬ እንዴት ትሆናለች? እውነቴ ነው የምላችሁ። እንዴት ትሆናለች? ምስኪና ወላሂ አንድ ላይ ስታገኝ እንዴት ትሆናለች? እውነት በራሳችሁ እንደራሳችሁ አድርጉ። እዩ እስኪ አኩማ መታ ከሰኒት ላላሚ ነመጃለተን ተኮ ጊዜ አጠኒ ነመብረት ወል ብረት አድገትን ማለት ስኒት ፈካት ነመ አመንተን ነመ ጉያ ተኮ እኔ ቤካ ጋራቢ ባኤ ነመት ደጋም ነመ ገድሲሰል ጋ ከናራ አቺ ዴምቴ ገረፊንፊኔ ዴምቴ ሰሙሽ ተረጋግስቴ ረጋ ጀቹሽ በርባች ሰመለ ማለድ ደቂቃ ተኮ ማልፉቲ ይወጪቲ ማልፉቲ አሲቲ ጮንጋራን ጉበቹ ረቺ ራፈጋቴ ሶብሪ ጎዳቹ ሸወች ኦፍሰ ጎዳቹ ሸወች ጋራቢ ሚላ አሪቲን ዋኒንታን ከሰ ገሎቶን ታይ አቺ ሰሙሽ ፈታ ጎቹፍ ዴምቴ ገረፊንፊኔት ሸወይ ማልፉቲ ጋራቢ ባኤነ መገድሲሳ ጋራቢ ዱበቹ ፊ ላ ኢላሃ ኢላላህ ማል ጀሩ ከነ ቤተ እንዱ ማቲን ማሉማ ጀሩ ማቲን ወላሂ ምስኪና ወላሂ ሰሙ ከኛን ጨብሲኒ ሰሙ ከኛን አንገቴን አትደፋ ማልዬ እኮ ባክን ብሩኬ አንገቴን አትደፋል። እውነት በጣም ደባሪ ነው። ክስ አከሸነን ከሰስኔፊኒ አስቲዋሚ ሀውጅኒን ሀሰውፊን አስቲዋሚ ከነኒ ጀቻ ጅሩ የቹዳ ሃይሜራ bilbilan ካሱ ማጠራት ትላችሁ ዋምት ይሸን ማጠራ ሸሽን ከደሰት ትላተ ይሸን ሞት ዋምት እንሞ ይሸ ጅኒን ማለት እኮ ገዘ ጅራ ነመገድስ